Anting meto nga pamilya ning Diyos, mitipon-tipon tamungan, king laki nagipa, ang boning anak, ang boning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginuta mong Jesucristo, ing lugod ning Diyos, ating pamakiyagom ning banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya ka antimurin. Pakamalan kong kakaluguran, king mitmong kapakumbaban, at king kataymikan daring kay katamong pilubluban, ganakantalangeni, at sisyan ding sablata mong kakulangan, at aduan tamo king ginuing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngening miyag naning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at may yaliwang kakulangan. Ulinitay panikapuko kang Santa Mariang kapilang mang Birhen, karing sa Blakanghel ang Puan Santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin ko, King Diyos, sa ginutam. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, mitipon keketi anting meto nga balayan ban makiraki, king bangketi ng Jesus sa kay kaming dalapagligtas,
Bustan mong iting kapag masusyan manatili ang tanda ni ngalanganggang bangkete, asidya mo para kay kami. Bustan mong magsaya king kayabe mo, at panamdaman ding sablaing matula mong pamananggap kay kami. Taong iba't karing sablang lugal, iba't karing sablang bansa, ring kalulu at ding mabandi, ring mayna at ding masikan. Daptan mong tanggapan dangan, ingkay kang panagkat, man makapagsadya kaming kayabera. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Sketing bundok ning Sion, ing ginong mayupaya, magsadiyayang meto nga bangketi, para karing sablang bansa. Bangketi ning manyaman na pamangan, at mga maldiling alak. Keti na ipawi ing lulam ning lungkot, amalambat ng tatakap karing sablang bansa. Sintangan ng lubos ng ginundyos ing kamatayan. Pulisana ing luwaning balang metong, at ilakona ing kamarinayan, adaralanan ing keyang balen, king mabilog gayato. Ing magsalita kaniti, ya ing Gino. Potang mapalyari na iti, ing balang metong sabiana, ya ing kaya kaming Diyos, binilimi ing kapanaligan mi kaya, at linigtas na kami. Ya ing Gino. Binilimi ing kapanaligan mi kaya, at matula kami ngeni, ampong masaya, uling linigtas na kami. Uling ing gamat ning Diyos, manatiliya, keting bundok. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, ing pagkipatamo po, king balen ning Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. Ulitan tayo po. King balen ning Ginoo, manuknangan ko, king kapilan paman. Ing Ginoo yang pastol ko, ako magkulang king nanuman. King dikot amalabong, karina ko papagpainawan. At king makapasno danom, karina ko daralan, pagkaluban akong bayong sikanan. King balening Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. Tatayra na ko king dalan ning katuliran, agpangkingkeyang pengako. Agyang karing libis ang mapanganib karing kudumalan, kuno manubalang. Uling ika ing kakong katambayan, ing pamarugmot tukod, ilang kanako mabiyes si kananlug. King balening Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit daring kasalang ko. Buntok ko king laro, kayayang lalanyan. Tula kong makanyan-kanyan. King balening Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. Pawang ing kaya panatlugot, ilang mamantabe kanako, kabang mabiya ko. At king balening Ginoo, manuknangan ko, kapilan paman. King balening Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Balo ko nung nano ing maging kalulu, at balo ko naman nung nano ing mikalabis-labis. Sanena ko kaniti, inyano pa man ka rin, kapilan man, kontento ko. Mabsi ko man o danupan, king kalipitan man o king kanawan.
Atin kung sikanan marap, king nanu paman, uli na ning sikanan ababyen ng Kristo kanako. Makanyan mo naman, pasalamatan kong maragul, ing saupyo kanako, king oras ning kanakong kaligaligan. Bilang kayablasan niyo, ipagkalubna ning kanakong Diyos, ing sablang kailangan niyo. Iba't king grasya ng alang sukad, ayatyo kang Kristong Jesus. Ing Diyos yamu, ing malyaring niya. King kekatamong Diyos at iba, miyabe ing ligaya, ang gaking alanganga. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapong yan, ibang parangalan ng Maya Pabalita. Itangan po, manano na sanang ingipaning ginutang Hesu Kristo, pasalano rin kay katamong kaisipan, ban abalo tamo ing degulan, ning kapanayan, ake katamong keyaos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ingginu manatili yake kayo, At kaya kaanti mo rin. pamamasa king Maya Pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ita, migsalita yung pasibay Jesus, karing dakaladaw, king kapamilatan daring talimhaga, ngana, ing kayarihanan ning banwa, kawangis neniti, ing metong ngayari, migtauyang karagulan, para king kasal na ning prinsipe ng anak na, tinubod na laring kayang alipan, ban manyaos karing kumbirado na, king kasal, dapat ela may bisang datang, inya pasibayo yang mitubod, aliwang alipan at penabili na karela. Sabihan nyo karing may kumbira, king manaya na, ing kanakong sidya. Pepakatat ko na laring kanakong baka, ampon ding aliwa kong sesepataban. Makasadya ning sabla. Munda na kayo, Kenny, king kasalan. Dapat ding may kumbira, ela pinsinan ide. Sinulong ning balang metong ing lakad na, ing metong mintaya king kayang asikan, at ing metong naman mintaya king kayang negosyo. Di nga liwa naman dekap dala ring alipan na tinubon na, penasakit dala at malaos dalang pete. Mi kaluku ing mana ning ari at pe paralanala ring kayang sundalos at pe papatenala ring tampalasan at pe pasilabne ing karelang syudad. Kay ba't nanita nga nakarela? Makasadya ng kasalan, dapat ding may kumbira ela karapat dapat. Ngeni, mamunta kayo karing dalan amataw, at kumbiran nyo lang datang king si Jaco, ring sablang tao ngakit yo. Inya may mamuntala, ring alipan, karing dalan, at tinipon dala ring sablang atag mwanda, mga rokla man o mga ayapla. Ating lugal nung nurala ikasal kinat muya, karing may kumbira. Inyang linubya yung ari, bana lang lawan ding bisita. Ikit ne ing meto nga taong makayimalan pa kipagkasal. Abe, nga na kaya, bakit linub ka keti kamakayimalan pa kipagkasal? Dapat alaya nga pakibat ing tao.
Kanita, nga naningari karing magsilbi, igapos siya gamat at bitis sa tiugseya king karalumduman king luwal, karinya tumangis at mitigis sa ipan. At nga nang memupos, Jesus, uling dakala ring meyaws, dapot di taklamo ring mepili. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning gagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Atin po kanong taong mete, meyango na biye. Inyang atsunayo, king pasbul palub banwa, may sabatya kang San Pedro. Lulub ne sana iting meyango biyang tao, dapat sa bataneng San Pedro nga na kaya, ups, kapamo, kapwedeng milub king kayaryanan ning banwa, katataglos nga ng San Pedro kaniting tao. May nga biglaya at may ngasda niya iting tao, inya nga ng mengutang kang San Pedro. Bakit naman po, San Pedro? Ot ko pwedeng milub kaniting paspul palubanwa nga na. At niya mo po king kasimplyan, ing amanong sinabi ng San Pedro kaniting tao, nga ng mengutang, kaniting meyango biye. At tatandanan mo po, ing gewa mo inyang mabiye ka pa. Nga na. At tatandanan mo po, ing depat mo, inyang atsuka pa king yato, inyang mabiye ka pa. Inimbita na kaning Diyos, ban mga di ka, mo gewa. Inimbita na kaning Diyos, nagkat na ka, ban sumaup ka, pero mo depat ita. Nagkat na kaning apong Ginoo, ban lungub ka kimpisamban, ban samba ka kaya, ban kanita makasimba ka, pero ipinagkakibit balikat mo lang, hinayaan mo lang. Mas dininan mong ulaga, ingaliwang bage, kesa aking panagkat na keka, ni nga pong Ginoo. Nga ng San Pedro kaniting meyango biyang tao. In today's gospel, Jesus gives us a parable about the wedding feast. Na po? Tinubod no kanu, ning ari, ding kayangalipan, mumuna. Kadwa, ang gaking katatawlan, ding sundalos na. Ban kanita, agkat dalang munta, king kasalan ding may kumbira. May ngumbira na agkat danalamo na muntana kasi makasadya na ing sabla. Kaso ang daming pasakalya ng mga inimbita. Ang dami nilang excuses. King malagwang pa mga mano, ninjanan de itangari. Mintala, alila, dead malamo. They were all busy, that's why they ignored the invitation. They instead went to their usual daily engagements. Kita kanong metong nang gewa na, nga na ning ebanghelyo, mintaya king kayang asikan, king kayang pangabiyayan. Itang kadwa na anong gewa na, mintaya king negosyo na. At di naman pungaliwa, ing depat da, pemate dala, retang tinubod na ningari. Paganakamo po, king balang metong kay katamo, ingari nga manwa na ning ebanghelyo, yapin ing Diyos mismo. Ingari ayaman wa na ning mipas sa ebanghelyo ngayon Domingo kay katamo, yapin ing hapong Ginoo. Ing hapong Ginoo alang patana tiyang mangumbira king balang metong kay katamo, ban kanita makisulo king dulang na. At nano iting dulang ayaman wan ko, yapin iting kapag masusyan tamo. Ing Santa Misa mismo, ing banala kapag masusyan tamo, ing banala Eucharistia. Pero kung minsan nakakalungkot man pong sabihin sa inyo, tayo din yung mga inimbita sa ebanghelyo. Itamo mo naman po retang taong may kumbira, king kay katamong pamamasa. Kung minsan wala talaga tayong oras sa paanyaya niya. Kung minsan wala talaga tayong oras o panahon sa imbitasyon niya. Nano po yung panagkat na ning mipas sa ebanghelyo, king balang metong kay katamo. Ing punto, potanging Diyos siyang mamahus keka. Potanging Diyos, agkat na ka. Potanging Diyos, imbita na ka. Sana agad-agad, tatango ka. Makibat ka. Aga nakakumubo. Ing metong karing kesal ko, kay bat keng in-interview,
may ngumpisalya ka na ako. Nga nang may nga mano, niting talasawa akesal ko, nga na po, among patawaran niyo ko po, supan niyo ko pong manyawad-tawad king apong Ginoo, king kamatutuana na po niti. Magobra ko, pero king Aldo Domingo, la ko pong oras kaya ban simba. Ni mga di, ala ko pong oras kaya, la ko pong panahon kaya. Ang yang pong dingpengari ko, lalong-lalo na po, iima ko, nang kayo po pangarala na ako, o ba't po kano eko simba. Pero among baloyo po, ala po king lub ko nung simba ko mabayad ko katawan, namunta king pisamban. Baloyo po among, bala mo po ala king mood ka na, ala ko king mood na simba ko, nga na po. Dimdam ye iting kwento. Atin tamong pitong Aldo, kilub ning Baromingo, itang metong adwane ke kaning hapong Ginoo. Not the whole day, aliwaing buong pati ngapon mo, itamong metong oras adwane ke katamoy ngapong Ginoo, ban kanita ibye taya kaya, idawon taya kaya, may paayibye kaya. Metong mong oras, ing adwana ke ka. Atin ka pang pasakalye, atin ka pang sangkan, atin ka pang dahilan, atin ka pang rason. Ningkay po gagamit ya mo na mga liwang tao nga pong ginuban kanita kumbira na katamo. Dimdam niya iting kinwento ko. Dimpong pengari ko. Ningkay po agkat dako. Sa sermonan dako, pangaralan dako po. O ba't po kano eko simba Aldo Domingo. Paalala lang po sa ating lahat. Walang oras ang Diyos. Walang panahon ang Diyos para sa mga taong wala ring panahon sa Kanya. Totoo po, Nepo. Naman kasalanan, naman po marok, dapat manintunan tamo. Nepo, kailangan natin yan. Kailangan nin manintunan. Ban kanita atin tamong kanan. Kailangan ning mag-aral, karing anak. Hala, ngani online. Kailangan tamong gawan ing aldoldong pangabalanan tamo king biye. Pero, pag nakapo, eta naman po makina king pabrika na 24 oras makisindiya gaganaya. At etamo mo naman po 7-Eleven, walang pahinga. Tayo meron upang ituon ito, ilaan ito sa Diyos. Mo sasabyang alakang oras, king hapong Ginoo, alakang oras, banibiyeme, ing panahon mo, king Diyos, ing oras neman tutok nang. We have 24 days, we have 24 hours in a day, 7 days in a week. King malagwang pa mga mano, atin tamong 168 hours in 1 week. So metong mong oras, ing adwa na kika ni nga pong Ginoo, may paay, biye, ikang tawa. King tutupo, neng kay gagamit siyang aliwang tao, ing nga pong Ginoo, ban kanita, kumbira na katamo. Bakit? Uling iya mismo lalapit ne ing sarili na kay katamo, uling iya mismo buri na mimalapit tamo mo naman kayo, ban kanita itang ugnayan tamo, tang relasyon tamo kayo, tumibeya, lumalamya. That's the primary reason why God, the Lord Himself, always invites us to His feast. Pero naning reaksyon tamo, naning pakibat tamo, kaniting imbitasyon na kay katamo ni nga pong Ginoo, ang dami nating excuses. We oftentimes ignore it. Nepo? O tayo po pansinan, na hanggang makatula mangisipan. O tayo pansinan, halimbawa, ating ayuda, ating mami ayuda, akit mula makalinyalak no king kaba, hanggang pati nga po lamanaya, bibatanda. O tayo mo agkat mga di, magrosaryo, lungub king pisamban, simbala, metong mong oras, bisala, nga, langi kawawa. Alin? Makanyan tamo Nepo. Ngayon kasagsaga na po ng pandemya, paulinin ng coronavirus, tutu, dingaliwa kay katamo, ela makatagon, ela makapuntang personal, king kilub ning pisamban, ban kanita, makisan metong laking kapag masusyan. Pero dakal kay katamo, makisan metong la, via FB live stream, karing pibale-balera. Nepo, atin tamong aliwang means, there are other ways for us to respond to His call. Pero ning kay, in Diyos, di na nakatamo pamikatagon, ban kanita, maus tamo kaya, lumapit tamo kaya, makiramdam tamo kaya, pero itamo, deadma. Deadma. Paalala lang po sa ating lahat, pag nakamo po, eta na po sana paninayan pang sakit tamo, manamdaman tamong sakit ka rin pamikakataon tam, ban kanita akilala tayo nga pong Ginoo.
Nang kay king kamatutuanan po, makalungkot mang sabyan kay kayo, potang atin tamong mabayad na kapag subukan, karintaya mo hausan. Pero potang manawa ing biye, masantinging malilyari king kay katamong pamibye-bye, potang alakang makahing problema, potang alakang kapag subukan, agagana kami ngausan, aliyata, itamongan po makanyan tamo ne po. Misan, abanggit kaya kayo, yung kaklase ko, Yamong EJ. Yamong EJ po, potang kami nga patami kakaklase, ni kami papagkwentuhan kami. Potang ning kay kasi, uling sobrang pagal, ning kay masyado nakang-stress, pati ngapon, lalong-lalo na nung magobra ka, nakang karagal pegobra, dakal kalingunan, ning kay lang nakang time, ning kay mga diman, ning kay mangurusman, ning kaya kay katamo nga kakalingwan. Ale, Yamong EJ nga na kay kaming may kakaklase at tatandaan ko sinabi na, at itiyabanggit ko na, king umilya ko nga na, baloyo, classmates nga na, nung kapilan ka mas busy, nung kapilan ka mas dakal gagawan, mas lalo mesa nang kakalingwan, ausan. Wapi naman, nanuman ing sika nandamo, nanuman ing tibe tamo, nanuman ing sika naning pamikakatawan tamo, iti grasang pagkalug na kay katamo, ni nga pong Gino. Inya, dapat mo ing ausan tayang alangpat na, alangpatanat, alang tuknang. Bakit? Uling ing kalam na kay katamo, yang kayang ipagkalug. Masakit yata, nung nga pong Gino, yang milakogaan na kay katamo. Masakit po yata, nung nga pong Gino, yung tumabang lub kay katamo. Mo na panenayan, na potang makarate na ka, karin niya mo aga na kangausan. Sana ang hiyang mitmo kang sikanan, kaniting kaurasan, sana ang Diyos siyang laman ng parati, ning kekang pilubluban. Potang ingapong Ginoo yang may nagkatkeka, potang ingapong Ginoo, ya ing menim bitakeka, sana agad-agad, tatango ka, makibat ka, kaya. Manatili tapong makaluklok at gampanan tamong ngeni, ing rito ning pami talaga karing bayurang opisyales, ding EMDC at ANF, keniking kaya katamong parokya. Ausan kaya po Brother Rael Tomas Pamintuan, in outgoing EMDC coordinator, ban ausano ngeni, ding bayong mitatalagang opisyales. Lumapit laki ning harapan ding may piling bayong opisyalis, daring EMDC at ANF, keniking kaya katamong parokya. EMDC Coordinator, Brother Rainer Maliwat. Alternate EMDC Coordinator, Brother Hamir De Jesus. Secretary, Brother Virgilio Yu. Treasurer, Brother Lenin Malang. Auditor, Brother Jose Dexter Manabat. ERO, Ecclesiastical Relation Officer, Brother Ray Castro. Liturgy Head, Brother Frederick Arthur Tongyo. Formation Head, Brother Alberto Bautista. Service Head, Brother Rufino Estrabillo. Adoration Nocturia Filipina Officers, Jefe de Turno, Brother Jaime Castro. Alternate Jefe de Turno, Brother Arnel Gina. Treasurer, Brother Renato Miranda.
Flag bearer, Brother Roselito Lingap. Pagamalan kong kapatid kang Kristo, ding kapatid tamong at yung eniketi, may pagkatiwalan la, king pamangasiwa, king Eukaristiya, king pamagdalang komunyon, karing masakit, at king pamamye kaniti, anting viatiko, karing mamamate. Makanyan mo naman, ilapuring may piling bayong mita talagang opisyalis, daring EMDC at ANF, keni king kagatamong parokya. Ati kayo naman pong may pili kaniting kasuywan, kailangan kong maging alimbawa ng pamibiyebiyag Kristiyano, king kasalpantayanan at asal. Kailangan kong sumulong king kabanalan, kapamilatanan niting sakramento ning pamisan metong at lugod. Tandanan niyo po, ang yang dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling makirake tamo, king metong mong tinape, at metong mong kalis ng Kristo. Inyai kayo pong mitatalaga, uling ministro na kayo ning banal na komunyon at pamanalangin, sukat kong makapasubali king pamanupadyo king kautusan ning Ginoo at luguran nyo la ring para yung tao. Uling inyang binyene, ing kayang katawan anting pamangan karing kayang alagad, nga nang sinabi, iti yung kanakong kautusan, mikakalugod kayo antimo nung makananura kong liguran. Kut nanda ko pungene, i kayong mita talagang bayong opisyalis, daring EMDC at ANF, keni king parokya ng San Judas Tadeo, makasadya ko po bang ganap, mitmong katapatan at kalawsan na loob kaniting kasuywan, anting opisyalis daring EMDC at ANF, keni king kekatamong parokya at kapamilatanan iti, makirake kayo king pamitatag king Santa Iglesia. Ding mita talagang bayong opisyalis na rin EMDC at INNF, ipasyag dangeni ing pangakura. Itas talaing kikatamong buwan na nagamat at tungkian tayo yung rito na ning kasuyuan. Kingarapan ning Diyos at ning balayan naketi king parokya ng San Judas Tadeo. Ako, ing lagyuyo, antimong bayong mitatalagang opisyalis ning EMDC ANF, mangako kong gampanan kung mitmong kalawsan at kababang loob, ing misyon inatang ning Ginoo kareng pagoku, kening king parokya. Pagkapilitan kong mibiyebe malinis at matulid, ban maging larawan at ehemplo na ako ning kayapan asasalamin king Ginoo. Kayan tabi ning kakatamong kura paroko, mangako ko namang makisan metong karing tagimpan at kararaptanan ning parokya. Ban mirasingan king banal ng kaganapan. So panako sana ning Diyos, aminaus kanako. Italagano ngeni ning kekatamong kura paroko, deting may piling bayong opisyalis dar, ring EMDC at ANF, keniking kekatamong parokya. Antimo pong bakibat karing pamangailangan ng pastoral, ning kekatamong komunidad keniking parokya ng San Judas Tadeo, tatalagada kayo, antimong bayong opisyalis, daring EMDC at ANF, ngening ikalabing meto ngayaldo ning bula ning Oktubre, 2020, ang ganaking bula ning Mayo, 2022, nung ala na mga liwang makapasubaling sangkan. Talakadtangan po at si Claude Noman ngeni, ring ni talagang bayong opisyalis, daring EMDC at ANF.
Kapatad, manalangin damong mitmong kapanaligan king iba, aduan damo ing ipabal na ing kayang bendisyon, kareting kapatad damong opisyalis, king ministro ning banal na komunyon at pamanalangin, keni king kagatamong parokya. Manalangin tamo. O ipaming at subanwa, pinili mo keng maging pakamalan mong balayan, at tinipon mo kaming bibyebye kilub na niting kekeng parokya. Ikatula mo sanang sablaming pamagmasabal, pamaglugod, at pamanyuyo, king kekeng pamanyamba, kararaptanan at amano. Ipabal mo ing kekang bendisyon, kareting anak mo at ipaintulot mong ikatula mo lang. Antabayanan mo sanang karelang pangimut king sala ning kekang banalay espiritu, at saupan mong magobra at sumuyo, para king kekang ikarangal at ikaligaya, para king ikasaplala ning kabilugan mong balayan. Iba, kayabe na ning kekeng patulunan ketiking parokya, ing talasaw ming isan Judas Tadeo, ating pakamalan ming indung Virhen ning Santo Rosario, ay induning anak mong Yesus at indumi mo naman, pupuriyan miya ing lagyo mo, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Makanyan mo naman po, gampanan tamong ngeni, ing pamagpakilala at pamiparangal, karing EMDC at ANF tamu, ketiking parokya. Para king tapat at alang kasimparang kasuywanda. Awsan kaya po ngeni, Brother Rainier Maliwat, ing EMDC Coordinator, Ban Awsano ngeni, deting tanggap parangal, king kasuywanda, anting EMDC at ANF. Busan niyo pong basan ing makapalaman kening sertipiko. Apamieta mo po karela. St. Jude Tadeus Parish, St. Jude Village, City of San Fernando, Pampanga. Certificate of Appreciation is presented to, deta pong kakatamong ginan, for his invaluable service to the parish through the extraordinary ministers for the distribution of Holy Communion, EMDC, in grateful recognition and genuine appreciation for his faithful exercise of the gift of servanthood and his unwavering commitment in serving the Lord. Given this 11th day of October in the year of our Lord 2020 at St. Jude Tadeus Parish, St. Jude Village, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Signed, EMDC Coordinator, Brother Rainier Maliwat, Parish Priest, Reverend Father Norman Arce. Lumapit lakining arapan din kapatad EMDC at ANF, kikilanan at parangalan na ning kakatamong parokya ngini. Parking tapat akasuyuan, daanting ministro ning banal na komunyon, kiniking kakatamong parokya. Brother Alberto A. Pangan, ay pumiratang. Brother Benigno Ramos, pitune pong banwang susuyo. Brother Virginio Dakis, labine pong 7 banwang susuyo. Brother Mario Salamat, 17 pong banwang susuyo. Brother Rufino Estrabillo, 25 banwang susuyo. Brother Godofredo Fred Ibarra, 20 banwang susuyo. Brother Agustin Limson, at 20 banwang susuyo.
Brother Jaime Castro at 22 banwang susuyo. Brother Enrique Shalom Montes at 25 banwang susuyo. Brother Alberto Bautista at 25 banwang susuyo. Brother Jose Ginto, dinitang niya po itang asawa na, at luya po at 25 banwang susuyo, ayata dinatang. Brother Rodolfo Dong Espino at 20 banwang susuyo, ayata po dinatang. Ing mabilog ka parokya tapo, keniking parokya ng San Judas Tadeo, kikilalanan na at parangalaning tapat, pamanyuyuyu anting ministro ng Banal Komunyon at pamanalangin, keniking kekatamong parokya. Tingaliwa po kayo, pamangga na paparokyang St. Jude, susuyo nala anting spam kanita, karin king San Agustin, Paris. Dakalang meyaus, dapat binala mo pong dimot, ting mekibat, king panagkat na ning ginuban sumuyula, king kayang ubasan. Metong ko po kareting inaus na't pinili na anggaman ngeni, susuyo ko pa. Anting tanda na po ning parangal, mike kayo, king tapat akasuywan yu, anting EMDC at ANF, keni king kekatamong parokya. Pagkalugne po ning kekatamong parokya, iting sertipiko ning pamagpakilala king tapat akasuywan yu, anting EMDC at ANF king kekatamong parokya. Ante mo pong tanda ning pamananggap tamo kareting bayong ni talagang opisyales daring EMDC at ANF keniking kakatamong parokya at makanyan mo naman kareting kapatad tamong EMDC at ANF apera nga lang tamo uli ning tapat akasuyuan da palakpakan tala po. Talakad ko pong ini, tayo pasyagtamo, yung katamong kasalpandayanan. Sasalpandaya ko, King Diyos, igpang may payang tutu, lila ng King Banu at Yato, at ang Yeso Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli upaya ng Banal Espiritu, libay kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katungaldo, sinubliyang mebye, Pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang may payang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyampon may nga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatao daring kasalanan, king pangasubyang meding mete, at king biya alang angga. Amen. ipanabilin dala, king gamat ning Diyos, ding sablang akatabnuta mo, karing pikurus ng dalan ning kay katamong biye. Panketa ilaman damdaman dat tanggapan ning panagkat na ning ginuking kayang dulang. Karing balang kayadwanan, ngayongan pong maniga po, ginu ikang maging biye at tulami. Ulitan niya po. Ginu ikang maging biye at tulami. Baning ginu, tipunano ring sablang balayan,
king pisan metong akapuryan king lagyu, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ikang maging biye at tulame. Ban imbier ing sablang Kristiyano, iyaninagda ing tula at kapanaligan, at iyatadde ing bangketi ning saya karing aliwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ikang maging biye at tulame. Ban ing Diyos, lupigan na ing kamatayan, pagkalubna ing tula at sikanan karing sablang magpaldas king panlako ning karelang pakamalan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ikang maging biye at tulame. Banding parokyang Alangpari, amaralas magdilidili, tanggapan dyan naman ing Ginoo, anting karelang pamangan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ikang maging biye at tulame. Baning Ginoo, king Eukaristiya, maging tula at buklod ning lugod, daring Kristiyanong talatuki at Kristiyanong mituburan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ikang maging biye at tulame. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para po king kaligtasan ng balang metong kay katamo laban king pandemyang COVID-19, para king malagwang kapaldananda, ring kapatid tamong biapektuan kaniting coronavirus, at para mo naman, king kapayapan da ring kaladwa da ring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong sablang frontliners. Para mo naman po king kapasalamatan ng Ivan Pascual, para king especial intenciones dari Christian Joshua Angeles, Maribel Mandela, familia dari Lenin at Evelyn Malang, Joel Dimitri at Karen Joy De Jesus, Isabella Angelica Caril Lacson, familia dari Michael at Nida Urquico, familia dari Derek at Flor Sanchez, Mary Manette Pineda, Leila Abyog, Catherine Paldeng, Maricris Paldeng Sabado, Trina Yazon, Daryl Francis Sanchez, ding St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, ding St. Jude Village Officers at Homeowners, ding St. Jude Tadeus Parish Fiesta Committee 2020-2021, at para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Maria Cristina Nunag Lagman, Emeline Guevara Angeles, Paz Suing, Richard Cabalya, Jose Mercado, Elaine Erwin at Gabi de la Cruz, Nilo Udan, Eric Dungka, Annalyn Ocampo, Merla Mangalus, Pio Cesario Pingol, J.M. Taliorin, Gloria Arevalo, Aurora del Rosario, Cherry Cacnyo, Joel Redoblado at ding sablang kapatid tang masakit. At para kingalananggang kapaynawan na rin kapatid tamong mayayango na biye, lalong-lalo na rin Norma, among Herwin Bulaon para king kayang 40 days, Ramon Carrion, Juanita Lagazon, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Leonardo Reyes, Tranquilina Pineda, Baby Glornita Ganya, Leonardo Reyes, Keith David, Benjamin Ricafrente Jr., at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makagana kapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo ikang maging biyemi at tula. Ngayon po ang taming sarilitang kapaglasan. Ginoo mayaping kayabera ka, bustan mong ding puso mi, maglapo laking tula at daptan mong irake mila, king metong at metong ding sablang maya pagkalang mabinye mong labis-labis kay kami. Panuhanan mo kay sana, at intingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
Manalangin kayo kapatid, banay kayo katamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan saning Ginoo, iting daon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pamimiglalang, tanggapan mo, ing panalangin at ayin, ay ang pangmiking kasalpantayanan at lugod. Manano na sanang iting Eukaristiya, iatad na kami, king kekang ligaya, itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginume na tiliya ke kayo, At kaya kaante mo rin, iyat na ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamadan dayeng Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dagang barati, at numan karino ipa Diyos kangalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristong Ginume. Kapamilataning kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaos na kami king kekang ligaya, aginawa kay kaming metong alahing pinili, suging saserdosyo, banalabalayan, balen ay niwi. Numan ka rin papasyag ming mayupaya mong dapat, uling inaos mo kaming ibat king karalumduman, manmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, naralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami king alangtok ng dang pamamye kapurian keka, at gaming ang kakanta. Tunay ka pinbanalo ipa, yung panibataning soblang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iti ang kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay baningapunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyining kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta mi patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti bilang kabigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning bye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan meoy pa ing Santa Iglesia mong makalaghanap, king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma at among Herwin Bulawon, ay naus mong meko na ketiking yato, andining king binyag medela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming bepay nawon at maninayang subling bye, at ding sablang meyango na bye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat, magkamit king bye alang angga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, king titulong Santo Rosario, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambena kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman tingalan hanggan. Ngini po, manalangin damong mitmong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kay katamo ng Ginoo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasupanin kay kang pagalulo, parati king may kabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alang-angga. O Ginoming Heso Kristo, sinabi mo, karingke kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tapo ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayong ang sabla. Niyo, ingkay katamong mayap a Ginoo Yesu Kristo, iyang kordero ning Diyos sa milalakok king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaos king dulang ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkas niya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O lubos mayupayang iba, ing katawan at daya ning kay kanganak, pagkaluban na kaysa ng dake king kayang biye, uling ginuya, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tamo po sa guli para kining announcements. October 28, each year, is a very significant day for our parish as this marks the feast of our patron, St. Jude Thaddeus. Our celebration this year is anchored on the theme San Judas Tadeo, kekeng patulunan, king libutad ning pandemya, ikang dalan ning kapaldanan, papunta kang Jesus. Ushering in this year's occasion is the enthronement of the image of St. Jude Thaddeus during the solemn High Mass on October 18, Sunday at 6:30 in the evening. This also signals the 9-day novena masses in honor of our patron from October 19 to 27. In view of this, please note that on October 18, Sunday, there is no Mass at 5 o'clock in the afternoon. Instead, may we invite you to the solemn High Mass at 6:30 in the evening, which highlights the enthronement of the image of St. Jude. Our novena Masses from October 19 to 27 will be celebrated by invited priests from the Archdiocese. Our schedule is as follows: 5:45 p.m., Holy Rosary; 6 p.m., Angelus, Novena to St. Jude; 6:30 p.m., Holy Mass with the blessing of oil and petition urn. Details of each novena Mass from day 1, including the feast day on October 28, will be announced as necessary. The printed program of activities will also be available soon. I think they are already distributed. Come and let us be one in making time for the meaningful celebration of the feast of our dear patron, St. Jude Thaddeus. Thank you. Siklaw tapong ini para king Oratio Imperator. Ing Oratio Imperata laban king pamaglaganap ning pandemyang COVID-19. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka kaniting masipit ang pamangailangan me. Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Hape pasakit na't may kamate na karing dakal na tao. Ipanalangin mi ngang tabayanan mula, ring taong mi tutukan panulo, manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring sablang doktor, narsis at ring sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyo la karing masakit kang bening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan retang miyango na biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo kaniting masakit a panahon para ban magobra kami para king kakayap na ring sabla at ban makasawop kami karetang at king pamangailangan. Ipani ka pumikeka, ing patuk nangan mo na sana yung pangakalat na niting virus at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiye ang punmagari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka king kakulangan me, no nebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen.
Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Inginu manatili yake kayo, At kaya ka antimod. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tutu, king lagyan ng ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing Santa Misa, mayarine, umena ko ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.